İşlerde işte otabız, kançalık için kançalık jalan hem vaqt көргөзөт. Бирок ошо алтын иштетебиз деген ülkelerge, akalarga bir кайрылуу жасап коелук дедик. Мына Катыран элинин атынан, мына жаштар эл бар, журт бар. Эми тууганда шу жерде туулуп, шу жерде өсүп, чоңоюп, шу неме Катыран дарыясынын козгоолгон суудан ичип чоңойгон балдарсыңар. Эми өз элиңе бир неме öz elindeki baylıklı nemeni saklap kalış gerek her bir akıllı millet. Şoğa hem selerge ne deyimi? Şu işte devde koltukta otatkensiger, akşa beri otatkensiger, ondayında yüylörge kiri otatkensiger. Selerden suranış. Şu yaşlılıkça selerin aldığından öt otağız değil mi? Kayrılı jasap. Yaşlılıkça gözüngör köndügör, ana kön gözüngör biz olun. Mamleketten, biylikten biz ümitan koyayız. Biz özümüz ele çeçiyoruz. Kuda kalırsa bana şurada yaşlar turar. Biz altında короче sözünü açık işletmeyiz. İşletmeyiz. Aldım tozulan gördük, kakaklan gördük, hem kuda kalasam da praktikadan jakşılı ötüp aldı. Biz hem başkaça nemeler menen koldanabız. Onu hem Kuday bizge kuda kalasa güç kuvvet versin. Bирок силерге бир жакшылык эле элдин атынан, mana шунда Катыран элинин жаштарынын атынан кайрылып атабыз. Şu жакшы эле болуп, ел менен бирге болуп, эми ар бир адамдын башында жакшылык, жамандык иш кошулуп жүрөт дейт. Эртеби кечби саалбы, кечби бул бардыгыбыз өлүм бар. Эми ошол немени силерди ошо алтынга иштетип неме кылабыз деген орустар же башка бир кызыктар адамдар силердин келип кабытыңарды көтөрбөйт. Şu ел бар экен, журт бар экен, ушунча жылдан бери бири-бирибизди mana şu турпак салып неме кылып, бул боло турган нерседен мындан качып, өлүмдөн качып кутула албайсыңар. Шуга бир жакшы эле силерге укалар, акалар мындай алтынды тим эле коюп, şu ата бабалар мен дайыма айтып жүрөм, ата бабалар сактап келген нерсени şu сактап эле коюп, şu эшек ат менен эле чоңоюп келген, Кудайга шүкүр, бардыгыңарда машиналарда башка үй жайыңар, эми комфорттуу эле жашайсыңар. Бизге иштеген кереги жок. Акчаңардын pulunlardan bizge şu tünç, gerek şu taza suğuz gerek, Kozuvağlan dariyası tunup taza alıp dursa bizge o şu baylık, şu yetişti bizge. Neme kılıp koyduk, biz o birlikte işletme de biz olurdun, calın baylık soran, biz gördük bana. Hakikatta aytken 5-6'da elimizi, baldar, nemelerdi tamam koydu, kayta iştaraf saldı. Maksat olurdu uşol, bizi korkuttu, biz korkmayız da, biz Allah'dan korkmayız. Durun. Suranı çünküler, jakşılık jere suranı otağız. Al emi bir neme aytmakçı, ıy menen bütüp koğasın, bir ekita nemeler final koğasın, ona göre jakşılık jere toktatoyak, oldu, jaşay vereyik. Başka bir gene adır, başka bizim ona suğuz var, nasosuz var, şolar koşuğundарды kırılavında baya kensigen, erge kuyötü kensigen. Mana егіндерде келдегі саратонда құрап болып отыр. Шоғыр жақшы мұнан тамақа мәселесін шешілесілер сондай зор екенсіңер. Мұнда елдің немесіге қылып, суды түмеле қойып, алтын түріп, өзі бір уаға келгенде іштесе. Біз іштетпейіз. Қаршымыз.